Verena hanga kanawa zimiksholi ina hi shong sakra kacha mi saikorali iwe mangla hairora kala nathumi ngarabing eina ngalavu bina marandra mahakami nathumi konito natheira kala arona bina mang shimanra otsakabik sankani duja tradishini remake up the archery kamdaya bobing. Illegal immigrants pingla mushun khalei mikumona ka state na mathada manage masara aka deboard sapalungra gachi MLA leisiona hangaira House Committee mikhavai State Assembly li taira. Manipur will loan rungaka atam kasesang mikhavai kubo Reserve Bank of India na mamayami tura state sarkar na hotnara dalei da CM na hangaira. Like yangator, achon the Tangkhul Express ripau Wungramphi Ngalung in a bami dalei, Bobby may sign at Nganangarumsa. Manipuri salak in a khalei, illegal immigrants maramli investigate Sakovai House Committee Semrada Trada Kakania Manipur Legislative Assembly Litwilep Queer. Assembly Kzibli MLA Leisio Kashing illegal immigrants maramli hangsanga. Maram hi CM nala saklaki na kakui pongshok ruling opposition makaila committee ji sem kawai biren na kasatsanga. CM biren sing na 10,000 illegal immigrants lang dalei da kahangni MLA leisio na ninga creek pongshoka. Mashingji horza kahai khokot maning mara kacha gamjong mangli 6,199 illegal immigrants shan creek haina gachi MLA leisio na hanga. Myanmar Raipam li Leret Sadak li Jurajanbur Jandel kala Dengnobal li illegal immigrants machine dio me card hang de kleji mamushum maramana da hang sanga. Leisio ka shing na kahang Kamjong me camp li biometric registration name 6,199 by immigrations take we high salala horza kahai machine mahang rarmana. Kala atum li refugees da koholi la kasaklei gaja. India hiva refugee convention we signatory maning mana kala atumi status li yang sang kawai ngararik kahai ayin malay mana kachila leisiona hangsanga. Illegal immigrants ping hi shok sang salak mikumo kangaja sahauda atum kuung tatay dawi local machine li manatawa. Local od kasano bing tangkali ngalangman lupa shapanga Sampangpang gachibing ara ot ngatatay da wuivang lupa shakani mangla kwida kasak leidale. Saikoru hina matalak eina monitor kasatar ka kasajitay da MLA leisio na hang sanga. Immigrants ping hila mushun khalei mikumo sada ngayinshim la kan kana amenities mi palungra ka atumli state na matada manage masara raka atumwi ramli jiho palungra gachi MLA leisio na hangsanga atumli ngak mikhavai khangai ayin kwikarala targa saya de MLA jin hanga CM Biren Singh na kahang illegal immigrants muram wuivang let pau haukip na thanda awangbo nyumai kalapasanda kumar bureaucrats ping na zang de investigate Sakovai cabinet subcommittee sema ka atum kuung kai khali monitor salaka kasak sambangawaji mikumowi lukmushan legishiwi mangaina immigrants ping the shelter homes Shachiwa li haya kaja situation ji yang sang kawai rinsit kahai ayin malay tuaji. Leiret kasang hinala kasak ngasaya karam darik katumi tilila ramsom gatar layera da hanga. 1961 hina base year sada hiwitili rakusom bingli mujud kweki gachina da hanga. District Kachida STPO akazang naga biometric mikhavai la shelter mikhavai teams layer gachi CM nahanga. Community saikorali mi zang the horzak kahai machine Pashokavai House Committee Kisem Jeli CLP Katana former CM Okrami Bobi Nala Kokotom Pongshoka Committee Chui Mara Makaida Speaker Chamberlain Sandra
mayang rock Manipur will loan ka Queen Naubing wuivang run ka atam ka sang mikhavai ko Reserve Bank of India na mamayami tour. Pauhi Finance in Charge Kwida Khalei Chief Minister N. Biren Singh na kahang na. Maram hi State Assembly Zipli Congress MLA Okram Surja Kumar na kangahanli N. Biren na ngahan ka atisyoda. State Road Kamarat kalaun shimwiwi ay na lansin rinli satsi hawgado loan ka Queen Naubing run ka atam ka sang mikhavai. Moratorium Extension Kamilu the Reserve Bank of India RBI Liboya ka mamayawi tu. Surja Kumar Okram na Assembly li kahang lay kalon Naubing la lui kawa Naubing na kan kanawi wang loans kuyay kasa run kakahi salak na dalei. RBI report at issued Manipur li loan to lupa 2706.5 crore kada kuyer. Juili 1.2 lakh loan account priority sector li zangaje. Atam kasaysan kami jina zingkum akang John mida arila moratorium atam kasaysan milushit kawai boda kalina da Surja Kumar na hang sanga. Ana kahang maram wuivang bankers committee na RIB li va kawai RIB na hangam. State li to short kala hapko khonong at tatay na malak ina satsi haira gaji special state level bankers committee na ngawaw palungra gaji. State with hospitals hotel industry kala industries taraka loan khuyai ka sabing wi revenue suitashun naira hang sanga. Chief Minister N. Biren Singh na kahang shorkan RBI li borashum gahaina Hauku pokli va zinguma ka moratorium atam mi herasai ka chuli lang da makasayang mi marajiawa. Hitata zatwa ka non-performing asset NPAs li risk laya da thaya kachi pongshok da shorkan o hotnara dalei. Chui kame authorities kala finance ministry ling zekta laya da hanga. Finance Ministry wing han ka mathada leyada kapha rashokra kachi han dalei da pongshok ya really katomtheilak state shorkan sakapai samir de CM na hanga bankers committee zipla pamaira da hanga Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL na Manipur State Power Company Limited MSPCL with Group C kala Group D outpom with recruitment test result kum hi mapayrang nakachishat miyaura jer. Maram hi Statal Assembly Zipli Congress MLA ke ranchit ng handa Power Minister DH Biswajit ng han gagana. Minister Biswajit na kahang shorkan na borika juwe na kachang kani we along ni result shock miyaura dalei sai ka COVID-19 mimau election la du short hikata hi rag zangena process delay sa hawa recruitment exam January 2020 li akhum gutu main rungmida MSPDCL outpom li mi 38,877 na thasang MSPCL li mi 17,081 na thasang kalachu outpom 907 wuivang na je COVID-19 mimau 2020 mayo kachang rag zang jina ngaran hai ka sa atam ni shekhot mi hawa lockdown la chechinlak ina zingkum khni shiga zatra ka hai chui thili election rag zang na process delay sashanau sarkar stability sama manura ka chena Manipur to short rashokta chena atam zangmeng sakaw dang hangai result ji ngaran ku ki chiair ka RTI applications meaning ka complain mikhavai chechinlak ina khayang darga saye the minister Biswajit na hanga result delay sami ka highway wang in recruitment le candidate being age limit kahen zangai by shina the Congress MLA ke Sanjit na ninga kashak pongshoka candidates being the result ngarai mamand od abong gatela papaya the minister Biswajit nang hangai Cheribam shong ngalei kaminli miyakati sangair
District Chui Amitabad Part 1 Khule Aya Zingthanam Ngalei Kamin Miyaka Tihau Mati Satsuawa Shumkura ka wishimni ngalei min road chilipam gasa Nurmona Beckham Koho Zingum Taranau Tihau Awishumkur Rani Beckham Zingum Tumada Panga Golsana Beckham Zingum Trada Chishet MD Salim Utin Zingum Trada Trukala Sumida Beckham Zingum Chishet Atumni Satsuawa Kalashachi Ngutor Pungutum Shikali Shokna Sumida Beckham ni Zakshilaki na Satse the Silver Medical Hospital Livang Hahawa Victim Wishimji Leisam Amei we azing the later Ngalei Kamini Satse by Lak Palungaji Kala Ngalei Kaminji Zingrod Makjet eina Rakshokna or church local authorities na taklak in a vayang sang mia the hanga. Ngalei kamin chokabai, kazing makamata atam hitharan, jeribam galaring and I we me pingding shirkavai, la ngaran gabai, ngaran sang kavai hangaira. Kala, sadzi gabai abumping the safety measure mikhavai authorities li boira. Manipurli transgender mikaya khalei kala horza kahai mushing mateiranga. Social Welfare Minister H. Dingo na kahang transgender mushing kashan hila ngalei hiwi mission National Census we kayakha sada Indian Constitution Union list we item 69 izanga. Achu rashungda Central Shorka na transgender mission shan kakwihi salak rangaji. State Transgender Welfare Board na Transgender Person Protection of Right Act 2019 wazingli pekar kakwi maram Minister Dingo na hangjideya. Anakahang 2023 ko marang direction itong board week zipli transgender community wuivang mikhavai recommendation na tatayda minguroka kala juya tishura pekar kui dalei. During jali expert committee samleka survey gazet data ka gazem worshimni rep and crisis intervention center shokami hikata hila recommendation zangaji. Chiwati shura shimla kahai basic survey achakachang marang direct trada pangatang hawboka survey ji stately transgender mikia khalei kala tekwi kavai kasana kala ji achiwitaik makaina tangda sawa raji transgender being the assistant mikhavai district arishang shinili district level medical port na shomi area hang sanga Home Department State Kala District Level the Transgender Protection Cell Haimi Kala Workplace Harassment Liang Sangkawai Internal Complaint Committee la Semaire the Social Welfare Minister Janahanga Social Welfare Scheme Zaikor Transgender Wuivang Lizanga Gaji Shorkar which is the Kamina Hang Sanga Tangkhul Nagalong Ngachashing Longshim Gzip Half Yearly Assembly Rakara Darik Magadakutum Dang Mikhavai Langjin Sahira TNL na ngachashing longshim khonghot shokahaya tishura mingin bing na agenda mi sangkhangai kala longshim shongza yanret alongding han khangai layaka achi kachang with direct chiko ina magada khawi alongdi assembly affairs meaning aka secretariat office li misang buyer TNL ngachashing longshim gzip chi achi kachang pay okas tarik magada katumdang TNL assembly holding athor pung trada akha horzak li hawokra mingjan gasa ngathor pung trali hawokra the long radio speaker shangam a shibona chanbao mishoka latluita achi khamdaya pawbing Illegal immigrants pingla mushun khalei mikumona ka state na mathada manage masara aka deboard sapulungra gachi MLA leisiona hangaira House Committee Semkhavai State Assembly li taira Manipur will loan run kaka atam kaseisang mikhavai kubo Reserve Bank of India na mamayami tura state shorkar na hotnara kabai hotnara dalei da CM na hangaira Achu bau hiling changaira bau ngana da Nathum saikorali ringapha kala kamhai zing shong sa serano